Knjigu Naša santa leda se topi napisao je John Kotter, ugledni profesor Harvard Business škole. Ovo je jednostavna priča, zapravo alegorija o poslovanju pod stresom i neizvjesnošću brzih promjena. Mnogo je razloga i uzroka za promjene u našem poslovnom okruženju, kao što su COVID pandemija, digitalizacija, globalizacija itd. Više nego ikada ranije, direktori, rukovodioci, lideri u firmi treba da upravljaju promjenom. Ova knjiga nudi jednostavno rješenje, takozvani Kotterov model upravljanja promjenama. Koristili smo je mnogo ovdje u Tešnju, na seminarima i radionicama na temu upravljanja promjenama i restrukturiranja preduzeća. Zamolit ću uvaženog profesora doktora Ismara Alegića, direktora Tešnjanske razvojne agencije, da nam nešto kaže o njenoj stručnoj vrijednosti. Ovu knjigu bi toplo preporučio svima koji rade u području biznisa i koji upravljaju korporacijama. Zašto? Zato što našim menadžerima nedostaje potrebnih alata da na uspješan način odgovore izazovima koji dolaze iz okruženja. Vi ste na svakodnevnom nivou suočeni sa brojnim promjenama i sa potrebom rekompozicije vašeg poslovanja u smislu manji ili veći zahvata u restrukturiranju vaše firme. Ono što je veoma značajno, zato morate da posjedujete alate i morate da posjedujete propisanu metodologiju. Metodologija koju je gospodin Kotter predstavio knjiga Naša santa leda je sigurno jedan od najboljih, ako ne i najbolji svjetski model restrukturiranja firmi. Vi morate striktno provesti intervencije kroz propisani 8 koraka na način da izlaz iz narednog koraka i ulaz u naredni korak i nije moguće bilo kakva improvizacija ili odstupanje od propisane metodologije. Ja smatram da navedena knjiga može doprinijeti unapređenju poslovanja naših firmi na način da im omogući da oni povećaju nivo svoje konkurentnosti, da se otvore ka većem prihvatanju inovacija, njihove primjene u poslovanju i da podignu nivo digitalizacije, što je neophodno da se na kvalitetan način nose sa međunarodnom konkurencijom. Hvala vam puno. Hvala vam. This is a story about a flock of penguins who live on an iceberg in Antarctica, the South Pole. They are like a big family. They have been living as a colony on this iceberg for years, as far back as they can remember. It is their home. They don't know it yet, but change is coming for them. In order to survive, they will need to learn the change leadership process, one step at a time. Oh boy, I have to do something. I gotta tell Alice. This is Alice. She is one of the Penguins' Leadership Council members. She is tough and has a reputation of getting things done. Alice, can I speak with you for a moment? I believe that our iceberg is melting. Really? Well, show me what you mean. So Fred took Alice to the heart of the iceberg. See, Alice? Our iceberg has cracks that lead to larger caves. If the ice melts sufficiently, water will pour into these cracks and caves. Would you give me a few minutes, please? Fred went quickly down the mountain and arrived minutes later with a glass bottle. Let's fill this bottle with water, seal it, and leave it in the ice overnight. Then tomorrow we can see if it's broken by the force of expanding water as it freezes. If I am correct, the bottle will be broken. Let's do it. We'll meet here tomorrow morning. The next morning, they found the bottle broken. Oh. I'm convinced. We have to do something about this. Let us call a general assembly of the colony. And with that, the Penguins started the change leadership process with step 1, establishing a sense of urgency.